खुरुमजरी लोनदे यंगबिरब पुनमकपु सरचंद्र शर्मा इम्पैक्ट न्यूज की Manung Hutna तराम नोकसरी ngasi Manung Hutna खनगदोरि वाफम असी सरकारना हुजिक थबक लौरिबसिंगसी तसेंगना इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट टू थुगाइरगा लौरिब जाला नत्रगना इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट टू यौरक्त्रिङैदा क्विक प्रोसेस अमदा लोइसंग्रब जाला नत्रगना लाइब वाफम दी अथुब प्रोसेस ओरगदी तसेंगना मसे ममांगदसु सुमाइना थुना तौबिरमगदी हाइबी वाफम दुनि लाइब वाफम सिंगसे वाफम सिदा खननबगी स्टूडियो द लेंगेन लेरिबा गेसिंग मियाम सक्ताक सगे आइगी ये इथंग थंग भंबिरिबसी कोइगे कनोने गोविंदास कोंगथोबजम मिनिस्टर कमर्स एंड इंडस्ट्री तामु तराम नोकचरी अदु गेस अहुंगे मियाद भंबिरिबसी खोगेंद्र खोमदाम एडिटर संगा एक्सप्रेस टी मणिपुर देशंगी तामु तराम नोकचरी अदु आई हेता थंगना भंबिनजरिबसी आर के रंजन स्पोक्सपर्सन मणिपुर प्रदेश बीजेपी ने तामु तराम नोकचरी इहान मसे तामु लाक्सुपताई मतुदी ngसाइगी थबक से इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट से वायलेट तौर मतुंगा इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट से लाखरब मतुंगा थबक लबोई प्रोसेस से मखा चथौर लेहवी डेट बैक ताइबसि बीजेपी की अहम चार्जेस ने हंजनिंग वफम दी रिजनेबल एविडेंसिंग लेबिरबरा करी बेस दा कमाइन तौरगा मसी वफम से लाखनो हाइबसिने तामो यानन थंबिदो होय मदुदा डायरेक्ट ओइने लासिरा नत्रगा डायरेक्ट ओइने लाखो तारगना कंक्रीट ओइबा एग्जांपल से खोइबु पिजो हायरगदी Directorate of Commerce Affairs, Consumer Affairs, Food and Public Distribution Department. Asigi December ki tang kuntrama thoida haukiba sahigi asida category ohum mari rongi masi written test pass tawre haidana haiba aduga masingsu civil supply inspector da about 148 aduga storekeeper da about 14 aduga quality inspector da 105 adu LDC aduga OA hai sidana 90 masi notified tawre December kuntrama thoida kari hai tawge da hairi basing asigi return pass tawre basing ase masi January gi tang ahum 2017 amadi tang mari 2017 sida baiwa bosi tawbane haibani hai madu Wishing total 357 kenoni interviewer ni leis. Hai. Masi kudak ta toraga election commission na akoi ki tang marigi 12 nun sida election si laut hoye. From that point itself code of conduct si satle na hai gre. Aduga karmhaina tarik keno sida tarik ahungi January gi 17 sida appointment mayamo haido e. Adagi masi karmhaina haido ibano haibse akoi yamna ngakpa amana tarik marigi keno sida haidu eba asuyamba mi si khoi gi tang ahum da interview tawni harini ko mase kam haina kari means da tawraga interview si tawri no se adum chingnare sima number 1 hai then asuyamna hastily tawgiba aduga hekta kari haigani true process da tawdaba manba khudam yam phagi hai khudam oina hairabada ko OBC gi da कोई खनबसिदा सिविल सप्लाई की इंस्पेक्टर खनबगी OBC की कलम सिदा serial number 1 द लेडी से मागी रोल नंबर 3047A हाई से मसी OBC से क्रमाई चनगदगे डिप्टी CM की मसा अदुगा प्रेजेंट मिनिस्टर अमगी मनाओ अदुगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर अमबु करमाइना OBC चलगा मसी खली बनो अदुगा याम नुंगाइरिदी सिगी मथंग दमुक स्टोर कीपर अमसु खल्ली serial number 2 दा थौक्सोम अमु मसा सिंह हाइदना serial number 10185 मसी मागे हाइदो खिबा स्टोर कीपर की रिटर्न टेस्ट हाइदबा रोल नंबर से पास तो यावदे हाय अदो सिददी अपॉइंटमेंट थोले करमाइ थोले न सुमबा मिस्टेक मयाम से सोइदन यारों बनी कैदोंनो बिदोंते यावदोरिबा इलेक्शन कमीशन ना इलेक्शन लाउथोख्रो मतुंगदा हाइदोक पसिदा क्रॉस चेकिंग डिटेल चेकिंग तौदबगी खुदम से बायाम फंगे मरमदुना मसे इलेक्शन की कोड ऑफ कंडक्ट लाउथो मतुंगदा हाइदोकपनी हाइना अखोइना लवे ओके थैंक यू ताउन जा साइ लाक्सनिंग से मरोइना हुजिकि तसेंगबदी ngसाइगी फूड एंड सिविल सप्लाईज की ngसाइगी एडवर्टाइजमेंट हेतारे खल्लबसिंग इंटरव्यू पांगथोकनी तांग अहुम सुंगमरी द डिसेंबर की हाइसी तांग अमदा थोकपा एडवर्टाइजमेंट ने दामो अखोइ खबर सिंग द कइदे यावरिबो लाइब वाफम दी तांग अहुंगा मरीगा इंटरव्यू पांगथोकपसे कमाइन तौदना मुक तांग अहुमदा सेलेक्टेड फाइनेंस सेलेक्ट लिस्ट से थोकलेनो तसेंगना इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट तो लाक्तंगीदा हाथु पांगथोकप लेहौरब जाला नत्रगना इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट तो वायलेट तब जाला हाय वायलेट तव यानो चार्ज तौरिसे कमाइन डिफेंड तौइदो नदम
sai heavy rai loi note tawjare hoi department sida tang kuntra tha train thoida mag return test haidok khibna haijari aduga mathangi tang ahum dagi na mari phawba gi manung sida khoi bhaiba boss adi aptitude test sing sipang thokari na hoi adumaina haibi bane hai adubu yam sume tang mari sida akhoi mari gi nun dagi afternoon dagi di akhoi chatna ba yadre karimda dbc tawba yadre adu tang ahum da ngasagi bhaiba boss tawraga tang ahum da kama haidok pano haiba adu ne ngasai yamung na thambi base tang ahum da bhaiba boss da nangba makhai do ayam haidok poirang ne lawje aina di aduga tang mari so before nun pung 13 adwaida kaino cdpc se loi haina angon khoi da di paw lai je haijari ba aduma tang mari gi before nun da loi ba sing haidok padi yaidana haidi afternoon da gi da haidok pa yada bane haijari ba pung 12 da gi ngasai announcement si lak bani na hoi masima laire adi ngasai ama question ama so ngasai yamung na thambi bada kamai tawdana obc gi sida ex deputy chief minister amagi masa aduga masa so special contractor su oyena bain habi malayam madu masi hoi here and there khara thuna haidi smaina haidop kani haibasi tarako matamda election lauthoni haibasi ta matamda khara bodi thuna tawbodi yarmani thuna tawbuda soiba khara di yarmani aduna ina hajani sina asoiba khara yawa sing sidi hayeng complaint so tawbi ra haibani na madu di hujik ngasi ama akhogi order ma thoi hajariba kanona chithi mi rakpani akhogi chief election officer na CEO gi maikai dagi CEO gi maikai dagi chief secretary da ngasi irakpu chithi ne asida ma loina masigi report ama thagal o hairi hoi adu report si thaba matamda ngasai gi aran ba toram sing dudi ain gi matungina aduga akhogi election gi model code of conduct gi matungina ain lana tormaga di madugi masagi law will take its own course mar masana kakhita ba adugumba yarum masing dudi lawda ta bane hajariba okay haibadi lai wafam se yes election code of conduct mamang da tawkiba nanghongna ba haibadi singkiba potne aduga taseng in case election code of conduct bhailo toromagadi aindu masana khutingjel akanda masagi phangum thokpa dandi sing phangta bani action lokolakpada mane thank you tamo tawen election commission asugi CEO gi site chu masigi complaint se allegation se lamina yamlum na lo male madudi hojik makhoi state ki chief secretary da already notification ama thagre madudi hairiba singsi tang 3 ki nungjin ki pung mari bhogda report pikhalakadabani aduga main onesita policy 2nd January haibani 2nd January 2017 dagi thokhiba appointment sing kari sing leriba mayam singse pikhalo haibe wafam ni damo laiba wafam de thokleiba leriba development se kari gumba kharadi thobra election code of conduct se violate tawbra haiba gi tamoda kari mami tabi kamain thambini hoi masi haina badi yam lei interview tawba no su kadona yambung ju thabi gi da baina date 3 nataga 4 da interview tawga da mitda dawar da haidu iga haiba du badu su date back tawe tawga haidu e na haina ba press di towan ba kana yam lae lakti laga madu hai sin du chap praman yono lakpadi oida ba aduna press na ju report tawba su ngam da ba haina bagi wadi adum pangai da hainai kana duni adum akhoi da korop kana chani ibn numit dum adwa da chana ra numit nung dawaram da health department gi office assistant gi phone log thui kana that back toroga haire ade haire adu bodu gi praman du di sab chana khoi dadi puthok ngam da bina maduna som haina boina lobu tai ka du kari gumba taseng na ram tor di khoi minister sai ma habi du ni la na toromadi adum magi diu magi logi matugina ko thok se adum lakot kani ha adigi mu hojiki khoi electoral officer na thok pasi si khoi press ta phangbadi date 4 gi numidang khar thlop to gusida chezi press ta di phang hai tarama khai da da chezi yore samang ta udana chingna ba leire na korop kana lok thokra matung sida sana ba matung sida interview ma kai ma lok thok pana na date back to ga na leire aduna detail report panu pikhal o na aina mana bad bai chezi thokhi je khoi thengna o khoi khabar zo happy aduna masi som haina bataba chingnaba leibidagi tawbasu yai aduga tawruktanaba tawrambo arambasu yai aduga sigidi dum report ambasu pikhalo habani na report su pikhna karen khalle adigi ji puthokpi reiba jaranjanna hai wa su yam phajawani hathu nang horoi natraga det bek tawna ba hona bada nang horoi adana
ꯑꯁꯣꯏꯕ OBC ꯑꯣꯏꯗꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯗ ꯔꯤꯇꯟ ꯇꯦꯁ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯇꯟ ꯇꯦꯁꯇꯗꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯇꯟ ꯇꯦꯁꯇ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯕꯗꯨ ꯚꯥꯏꯚꯥꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯨꯗ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯣꯜ DPCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯧꯕꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯂꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯜꯂꯤꯁꯤꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯦ ꯌꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯔ ꯐꯖꯗꯕ ꯋꯥꯔ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛꯁꯤ 이렉션ꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯗꯦꯠ 4ꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯔꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯑꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯠ ꯕꯦꯛ ꯇꯧꯏꯒꯥꯏꯁꯦ ꯇꯥꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯅꯨꯡꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯊꯤꯒꯠꯅꯔꯒ ꯆꯨꯝꯃꯝꯃꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯁꯨ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯉꯒ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ CEOꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤꯅ तसेंग भाईलोड तौखिब्रा तौदब्रा हाइबदुदि थिजनबा मथौ तारी अदु इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट से इलेक्शन की डेट हेड अनाउंसमेंट लौथोकपदगिदि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट से मसाना लेरकदोरबनिना मसी वाफम सिसु हाना एडवांस खंग्रबनिना लेदिबो प्रोसेस से हाथु हाथु तौबुगुंबा करिगुंबा के ममियम दि ताई हाइबनि दाउ हाथु दि तौरसुना हाइना नंगनबा तौबो यादब्रा सिने ओके हाइदि कोड ऑफ कंडक्ट कदु लाक्तंगी नोंमनिनि वाटलिंगिदा प्रोसेस तो लौबो मथौ मक तारासु अदु आइदि लोशन बिबो यादबा जाला हाइबगी वाफमनि दाउन थंबिरिसे उदाहरण मेन पॉलिटिकल पार्टी की सेवरल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी सिंगदगी खरा ममांग ओइन हाइताये मदुदी कांग्रेस की सरकार ना चथरीब रिक्रूटमेंट सिंग से मास रिक्रूटमेंट से मसी यानिंगदे अदुगा मसी इलेक्शन की मतलब नक्सल अबनिना वोटर सिंग कैसिंग इन्फ्लुएंस तवी हाइबे वफम से हानसु ECI द कंप्लेन अमा ECI की टीम मणिपुर द लाकप कांदा थमगिबा लै अदुआइदुदा ECI की साइट की थमगिबा ऑब्जर्वेशन से येंजिनगिनी मरम चाबरा चादबरा मरम चारगा लौरिबरा नत्रगा मरम चादना लौबरा हाइबगी पोप्सम दु येंगहल्लो हाइबगी ऑब्जर्वेशन अमदि थमगी अदुआइदुदि याम क्लियर कट इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लाक्तरिबनिना रिक्रूटमेंट दुदा थोइदोकपा करिमता ngangnanigai लेते हाइबसु हाइगी अदुगी कंप्लेन दो तामो मोय ECI की साइट की करी वफम थंबिरखी अदुमतंग हाना खंगजनिंगी रामो ECI की दुदी मदुमदि अखोइदा मदुगी करेस्पोंडेंट दो अखोइदा लेते हाय मरमदि अखोइ सरकार की डिपार्टमेंट नते अदुबु अखोइना येंगबा यारिबदि कोई एप्रिशिएट तौए रिक्रूटमेंट अखोइगी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड 7.5 lakhs of Manipuri लेबसे थबक पीबसिदि याम नुंगाई अदुबु for the last 14-15 years asida aduka post ase lowdraga election naksal akan low baibase sigi motive si karino haibase mase mipum khudingona hangningom ganen khali adugi sumathakta ain tajabada 2008 9 10 swaida hoi adu mamangdo ojanu pamchai matamda downsizing tawbugi India government gi instruction leigre karigino harga Manipur da leriba service posting ase beyond needs da pangha ta hapsan ba tolop ta expenditure loin chalan ba adu development da zero lakpagi port ama leibadagi matamdugi Ministry of Finance na Manipur government da particularly to 2008 9 10 asida right sizing tau down sizing tau haidana MOU ama koigi Manipur government ki finance ki commissioner ga sign tawna ba mother abolish tawrise approximately 14,000 posts ase abolish tawrabana aduga loinana a handsome package piraga mi singse retire tawhun ki ba yawrabana adu karmaina jiki election maya sida more than 9,000 posts for 55 departments recruit tawra ibano ase yang big question there masi karigi tawrino election mamang da karigi tawrino adu abolish tawgreba 14,000 posts abolish tawgreba approximately madu karum kan da post create tawhige budget ta madu reflect tawrabra kari tawrige haibase masi transparent oide adu accountability se clear oide maramaduna the present process of appointment se masi the behind the election adugi motive ta tawbani haidana ina feel taw ओके ताओ हुजिक ताओ इलेक्शन की सेमरो हुजिकी मास रिक्रूटमेंट से मसी करीदा तोबजानो मसी की मोटिव बिहाइंड से करिनो तसेंग वाट पजाला दुगा हेक येंग बदे मसी इलेक्शन की खुदोंग चाबा लोगेन तबु माले हाइबा थमे वाफम सिदा तामो करी रिप्लाई लेबता मादु यमुना हाइबेरिसी आइदी ऑब्जेक्ट तवे स्ट्रांगली इलेक्शन गा मरी लाइनना नत्रगा इलेक्शन की वोटर सिंग वो तो वयाननबा
tauwa oirangmani haibaduni samna hairkanda haiba wasi adu ngasai thambi ke do yam sami paunu pamsai matam dai mantri adu moi jabane ai power minister oijai austerity measure ki makada 1999 sida akhoi ngasai gi post khara akhoi di downsizing tawba hai tare adu dani akhoi LDA dagi post mayam loktak development authority dagi contractor lerama khonlama mayam akhoi lokthokhiba dagi hangda lerama post singa yamba abolish torokpa kana daba post singuna hayeng masa masa na incumbent leragadi ngasai incumbent sing sina retire taw matam post abolish tawra chasaga daw wadu gumbagi austerity measure dugi makha tawhiba adu ngasai last more than 15-16 years sing si recruitment tawdra kana hoji khakta kari gi torokno na haibasi hoji sidi akhoi department sing sida hana leramiba budget sidagi many fold adigi scheme si anoba mayam ama central government sing hoji launch tawra e aduga asum dadi deplete tawbo leptaba akhoi di March tha sima ayambana Manipur da leiriba officer sing sida March da ayam retire tawwe riba March di matrix si loina thagra na khoi sida but date of birth si March loina inai hariba aduna March da ayam retire tawgi basina lisang sina sei trai pan sil department khodimak sidagi retire tawrok sida department sing salai ba yadaba duna maram oiraga ngasai government of India na pirak diba senpham sing asi properly akhoi utilize tawbang am oidore habagi akibam sulai adu mathakta sometimes akhoi na thengna bakara da misappropriation tawbagi wari mayam sulai gre masi sing sidi akhoi main power what panane haire main power what padagi akhoi ngam da bana haire samna har kan da power department gi ngasi power imphal manung sida 24/7 na power pi rise masi gi recruit tawdaba yade maram di kai norga sigi line me am senar ka da record ka da me am sing am da for le matam da masina chain reaction lak po ne haire ba aduna adu lak padagi akhoi masidi akhoi recruitment khara di tawdaba yara roi haidna sarkar na khalla kanda recruitment si akhoi tawbani recruitment tawbasi efficiency officer sing sigi efficiency si akhoi na count tawga haiba taraga di government gi preparedness khara so leita natraga di akhoi na efficiency leite en officer punong ta haiba so yadeba shortage of manpower hai akhoi na hangu matam da any waga matam matam mi leite sa haiba ne mi yaudra di kamai thabak tawga doi no haire mi yaudaba ya ba area mayam am lai adu de akhoi mi hapagi thoidong darkar ta de ne akhoi na hapte sarkar na aduna ni aduga masi vote ka mari lena na mi hapta bagi nate ngasai khoi yamung na habi gre mi lakh 8 ka khare lakh 8 makhai gi mathakta akhoi unemployed da restart tawga employment exchange se loi lai riban makhoi sing si di Manipur dagi sakhiba creamy layer punam si Manipur thado loi chakra bane ba makhoi sing si ayam maso makhoi dagi phaba lehuri bakhar du kakta ne restart tawga lai risidi aduna makhoi sing so asigumba job opportunities ama government sina hangokpa haure haragadi mapanda le be khoi creamy layer punam sing si la kanda makhoi gi benefits state ki leisure be khoi praja sing sina so phangba yana bagi wakanda khoi sarkar na ngasai gi recruitment drive si chathabane ne mai thamjagi thank you tawgen lai wafam se recruitment to busigi chap chaba maram kharati dum pdp ri madudi basi post mayam hang ga leiba duga tangai phadana men forward padagi lo da yarak and plus leiba budget sing sigi loina bag yang kan da lorpani maram chan lo bune habni tamo kuina pawgi lams leibire simaina khoi election maya da mass recruitment se karam kan da thengna bigi taseng hare kan da aduga tasengna maram phana chaba le ramaga chu loribo mong sina miyamna lana ubagi maram amadi oire hana thambining bara kamai thambining ta oi so chobi jiki sarana biriba election me ada smaina mass recruitment to ba do madumadi ai thengadri na khalle madumadi oi maduna adak agak pamong da smaina adu mayan hanari se chobi yam lowi aduna masi phana chumba maram oher boisu akoi election me ada torok panina election gi khudong chawa phangna ba khon tawbani na haiba se adum haira kali masi oibo oida madudi ai chapchana haiba ngamdre du miyam de dum madudi harak paise masa thamle kai no da sukam yamba mi mayam se lorok panina adu darkar lai bagi lobo oram badi yai haibo miyam na khandari se chu adum khara dum chumme na haidai miyam na maram chana lobo hen thambiramina maram chaba maram amdi soi lerangani adu lorbe khulok sidi mamang da thokidri aduga loribo mong sina miyam da su e kari no ne tawsibo haibagi wahang dumadi adumuk hangna ba maram oheli habini tamo kari thambining no tamo minister gi daina kitang query tawning ba point amani khak yawba kudamoina hojik panbigre 24 hour into 7 power pin na ba akoi mi darkar lai staff darkar lai habini amarom dana power sector asi privatize tawdana company in the sina thokre where is the relevance aduma I khoi khangjadre ko
then ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯁꯦꯛꯇꯔꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯏꯝꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯆꯍꯤ 10-13ꯁꯤ ꯂꯧꯔꯛꯇꯕꯁꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯥꯡꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯪꯒꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯍꯥꯡꯉꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯟꯐꯥꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒ ꯇꯣꯂꯣꯞꯅ 17 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯗꯒꯤ 2017ꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯗꯒꯤ ꯄꯤꯅꯤ ꯒꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯍꯥꯡꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯍꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯣꯝꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯀꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟ ꯑꯦ ꯁꯦꯟꯁ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯑꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯀꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯌꯥꯃꯨꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯅ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 270 crore ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ पैसा होइना मखोइदा अखोइना बजेट तगी पीरिनी कोऑपरेशन रन तौरिसु हारिबा आफ्टर 2 years 3 years तगी अखोइ हुजिक्सी रिसोर्स रेवेन्यू लाने अदु अखोइन हुजिक ngasai na हाइजाबसी यमुना हाइबिबदु याम समने कोऑपरेशन ऑन ग्रे लौरिसि कोऑपरेशन लौबने कोऑपरेशन लौबने लौरि मीसिंग से कोऑपरेशन लौबने भांद की थबो लौरिसि पावर डिपार्टमेंट से अदु पावर डिपार्टमेंट से दरकार ताबगी लौबने मथंगदा अमु एजुकेशन की हाइबिबदु अइना खंजा मथम एजुकेशन की आरएमएस के एसए गुंबा अदगी एसएसए गुंबा इसु यामना लौरे अखोइ मी खंजा मथम ददी अदु नतबा हानदगी मखोइ सिंगसी वारगा लाकपा until further order की गुंबा अदगी एडहोक त लेरंबा अदुगुम सो अखोइ याम एब्जॉर्ब तौरे particularly HRD का ह्यूमन रिसोर्स का अदुगा हेल्थ सेक्टर गसे असिदे होजिक लेरबा अखोइ गवर्नमेंट सिना यामना हेना इंटरेस्ट लौना अखोइ थबक तवेना इदि थमजनिगी अदु यमुन ngasa हाइबिबा एजुकेशन की ददि मी हांग लेरि पुन मुसि लौद्रे हेना हाइबिबदु अखोइ एजुकेशन सिदे सिस्टम अमे कोइ होंदोपबु दरकार तारे ना कोइदि कैबिनेट याम तोइना खनरबने अखोइसि कने अखोइ स्टेट चलिबा छात्र सिंगसि मपानदा लेरिबा फफा कॉलेज सिंगसि गवर्नमेंट गमता नतेबा प्राइवेट कॉलेज नतनेबा प्राइवेट कॉलेज नत तमेबा अदुना अखोइदि परफॉर्मेंस बेस ग्रांट गुम पीबदा ओंथोक साइना बै कोइ हाइनरबने मरमदि मयाम नेना हाइबिरिदुनि हादना सरकार दा फिंगर तौबिरेबा मरमदि कैनो रकांदा क्लास एसएसएलसी की एग्जामिनेशन हाइदोकपदा खंगदे अदुगा हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन हाइदोकपदा खंगदे करिगिदमक प्राइवेट स्कूल सिंगसिदा मथक था हेक लाइनो अदुगा सरकारी स्कूल सिंगसिदा नॉट इवन ए मैट्रिक की परीक्षा दा पास तौंगम दबले इसी करिगिनो क्वेश्चन हंगे हारिबा सिंगसिगे अखोइ स्ट्रीमलाइन तौथोकपा मसिदे अखोइ सिस्टम से चेंज अमा तौबा अखोइ दरकार तायना अदु ओइरगसु तौद्रिबनिना हुजि हुजि दरकार ताबा अखोइ ओजा सिंगसिदा दम लवेना इद दमाइन थमजनिगे मधु करिगुम लिस्ट पाम्बीबा खोपीबा लेरगसु अखोइ दम पीबा यागन दा खक्तंग आई सप्लीमेंट तौजगे से कॉलेज अखोइ द लेसे अबाउट 81 अदु मोंग द सरकार लौसलिसि रिकॉग्नाइज तौबगा हारगदि देयर अबाउट 50 कॉलेजेस लेरे सिग प्रिंसिपल सिंग अमता हापते डिपार्टमेंट खरदी ओजा से रिटायर तौरगा सुवा हापतब कॉलेज तरे निपान लेये आइसे इम्फाल मनु इम्फाल वैली दे लेबा स्टूडेंट पॉपुलेशन याम लेबा जगह दनेबो असिगुंबा निदी ओइबा सी फॉर द लास्ट 14-15 years द करिगी मसी रिक्रूटमेंट तौद्रिनो अदुगा सुगुंबा अखोइगी करे हाइगनी ऑफिस ता चे सुगदबा खोकदबा खर सिटी इलेक्शन मया द तौबसे मसी कितंग करे हाइगनी अखोइ एज ए सिटीजन पॉलिटिक्स की ममांग रमसा की अदुगा सर्व शिक्षा अभियान की दा रिक्रूटमेंट तौबसिंग लेग्रे हैबनी अखोइ तामोन गोविंदा तौबिरिसिना ओजाना थंबिरिसिना ओजासिंग की मरोइना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स हाइतारे एजुकेशन सेक्टर की करिबो वालिबसिंग सिटी मेंखत प उदी हैबनी ओजासी ओजा ओइना सो हुबिरखुनिना अदो आइदु खरा हेना सु खंबिरखुनि खली तावेन तावै लासे तावेन ओजारा जनोजी हाइरिसे मरोइना रिक्रूटमेंट इम्बेलेंस हमदी उइ हैबनी मदुदी तौहम थोकपा एरिया दरी तौदो माले अदुगा इवाट वाटपगी मथौसु ममिसु तादबा अदुगा तौद्रसु याबा पोट अदुइदु तौगो माले हैबगी रिक्रूटमेंट इम्बेलेंस से तामो कमाय ओबी अदुगा कमाय रिएक्ट तौबिनि होय तौद्रसु याबा मक हाइबा मक्तुदी नुवाइते होय सिफाय यावदना जनरल ngakdana लान सोनबसु याबना
ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯆꯨꯝꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯕꯔꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯀꯩꯁꯤꯡ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯧꯔꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕꯁꯨ ꯉꯥꯏꯇꯅ ꯆꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯝꯁꯥ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥꯒꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯁꯩꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯠꯄꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯇꯥꯃꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯃꯨꯡꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯣꯔꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯥꯝꯕ ꯀꯦꯁꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ MPSCꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯚꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯐꯥꯎ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔꯤꯇꯤ ꯂꯤꯁ ꯃꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯠ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔꯤꯇꯤ ꯂꯤꯁꯁꯤꯗ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯊꯥꯞꯅ ꯂꯩꯕ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯠꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯖ ꯇꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯦ ꯑꯊꯥꯞꯄꯗ ꯖꯤꯔꯤꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯌꯥꯗ ꯂꯩꯅꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯗꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯖꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥꯗꯤ ꯁꯣꯔꯇꯦꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯅꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯨꯕꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ ओके ओजारंजन ngसाई टाइम कंस्ट्रेंट वरबु यादे ब्रेक की मतुंग ओजा दा अदुम हेक डायरेक्ट लाक्चरगे ओजा कमर्शियल ब्रेक अमगी मतुंग दा इंपैक्ट न्यूज की मनुंग हुना येंगबिर पुन मुके फमदा थुना पुदुन लाक्सगे इंपैक्ट न्यूज मियंग तादुन लेबियो Touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in Education. Fangbiragani. Lakadoriba imoinu imagi ira thaunida tangai fadana changadoraba angauba nga pengba amadi ngaton. Ngasimak order tobihau pengba amadi ngaton gidamak akaknaba stockni. Fangfam S Tomba and Sons Pengba Farm Hyangthang. My mother had a cardiac arrest. We lost hope because we have visited so many hospitals and they were unable to help us. Thankfully, Sky Hospital came to our rescue by not only saving the life of my mother, but also giving her utmost care with the help of ventilator support by Dr. Shyam Kishore and his team of expert doctor and nurses. They were able to help her gain consciousness and now she is improving. So I'd like to thank Dr. Shyam Kishore and the entire staff of Sky Hospital. Tata Shakti Jesus set Sizinabiu. Government piba guideline gi matung inna chap chana quality control torba Tata Shakti ki product ni. Tata Shakti ki product sing set asigi district khudima ki retail outlet sing da fangbigani. Tata Shakti. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. ब्रेक के मतुंग येंबिर पुन पुबो अमुकन तराम नोक्सरी ओजारंजन ngसाई की ब्रेक की लौद्रिंग मांग दो ओजा हाइगे तौबिरंबने अदो हुजिक हाइबिब तारे ओजा ब्रेक अखोइगे गोविंदासना अमखक याम फजबोम पल्ले गवर्नमेंट कॉलेज हेक ओन ग्रगा होम मयुम मनाक्ता लेकाई द चनिंगबगी पोट अम लई हाइबसे मसी थोए चुमे अदो कैदोबै थोइनो हाइबसे अखोइगे गवर्नमेंट लेबिरिबा द कंसर्न मिनिस्टर अदुना कितंग सीरियस वे हिंजनिंग मरमदी any government, any state level government see the transparent posting की policy सी लई मधु regulation सब चाना implement तौरबा one on बद चटना दरबा अदो with at least 3 years my posting of from the lay गदमी for example असी पीर गदी फबा then मधु मत तौद्रे 3 years पी दर कान से दमु argument सी करे हन लाके दई थेंगना जरे ए मैम से say for example उखरुल द posting तौगे है रसी ओजा सी इम्फाल दई चलनी लेभम लेर रोय अदगी मफम राम खंगरोय मसा मसुसु लाइक तमदोरी खोतरी आर्गुमेंट मयाम हम पिरकनेबा अदो अखोइना मसिगुम्बा पोसी थोक्तनबा
college ama leirabdi maduda quarter ama government ki ko or school ama manak nak pada sama su single like tamna bagi sumba leidana ko central government gi hujik tori central school gi leidi ma mc ta central government gi lakho sing de loin pit tori sugumba state ki oiba phajaba policy ama hauki ba sahi tranga si sembira mabadi masigumba si thoi aduga khoi younger generation da phajana education piram gadabni transparent policy leitabna te lei but it is not implemented why sini aina hangningi di kari gi implement tawdrino si okay tamo hojiki ojagi ofam se tamo pahum pin ba sem san thambiu tamo aduga tamo khuin laksaning ba se ngasai transfer gi kari gi policy mutang sin ko tamo akhoi yam sathi ba ingkhamda ma se thabak tawriba sing da su ma sigi wakhal lon sigi mindset si yam sathi bam le lamna chalo se ta chaning da ba ching da tawar su ching taning da ba ching gi mi su swai da lao hai ba se lakning da ba kari gumom ti soi leiba male hai di chaning da ba yum maya nang ba gi wafam se tamo transfer policy duna amo ora su mioi ba sing sigi mind si ready oidri hai ba kari wafam ta yam chome ajiki infrastructure gi matang isu sum da natti kaino da ching da posting period doctor ama leibam chabam leitaba adigi leibam chabam ju mong tana leiramdaba sumba ju yam toin thoe aw mi je khoi gi khangdina khoi gi manipuri mi jing je khom sik oi si yam ka hen bra khangdeba government gi thabak ama tawbada thabak changma matam dadi anywhere in India da posting tabdi ya na ma sign di torong ne ba adu sign tor me ko thabak ek tawba horokpaga ai sine dum masi mayum da la ngana boina dum hona boin tawe ba ai example ama mai masang ngam ta panjaro doctor ama chahi tratru nan stop ta ching the posting pi ba doctor ji hojik super specialist hoi kra ma yam sauna mana gi dm tamam dai se mana government da ma se tha da ngai mana exam tha ga mana tawja ba lai ba ado ma ji han haija ba ma ji ba ai ukhul la taram maga sanapati da mu pisalak pa di tamino de bisan ba ma ching da dum posting pi da mayung gi bo kare haida la khang da ma gi nu pi si gari phoboi tam cham cham nu pi si mai nu pa le man da na gari bu thogat na ma sei ko sa chatna masa ma su jing ji sem na ba ho na ba ari ga sai o zaran jan habi de maina ma na posting tare ma pham dra di school la mu masa ma su jing dul leibe ya ba gi ari khudong cha ba sing nei ta le mo adi gi ma su saurok tana di doctor je saurok tana minister la ko da wa attend dog da ma pham du khang ai khang hala dam ne sei trang wa tra tuk si sing ga dum continuous posting ta lam ne taw mai se mom dai ga in sum jeng da chalu ya da mayam sing du gi phangmam thok pudu ngai doctor du la pi gi ma le da men daw mo si ki charge se sai gi 15 years se uji complete oi do re transfer policy si phajana apply to bungam da si kari gi ka ji akhoi yamung na habi do yam sum ne akhoi infrastructure deficit lai ba sing si हाना ममांग दा सही त्रांगा की ममांग दा मिबा सरकार सिंग सिदा ngasagi austerity measure gan la khrise masi akhoi gi paisa si debt services yam wang lairame ba akhoi paisa ton ma sokot pa so yam na wang lai rajan aduna di akhoi gi leijaba hospital sing dispensary sing primary health center sing phawada building matik chan leite hariba khudam oina akhoi hujik ningthau khong ei hipo i bajaga se asigi primary health center se pathetic condition ne ba leiri se adubu अखोई ट्रस्ट समागी फादर लाइखिद बसिना माना थम्बिरमना ट्रस्ट सिना हुजे अखोई बिल्डिंग सि सारी पैसा सि असुकी मति अखोई सि ओवरड्राफ्ट ना अखोई सि ख्वांग यौन लैरमबने अदुना हुजी खक्तने अखोइना खर इंफ्रास्ट्रक्चर की डिफिसिट लैरि मैम से सेमगत सागत पा होगला इसे अदुदा ngasai ओजाना हैबी बदो याम समे गनो हॉस्टल लैतबा अदगी हॉट कनोगुम्बा ओजा सिंगी क्वार्टर सिंग मफम द साबंगम दबई मैम हम लैरि मदो अखोई लोइन पाइपलाइन द लैबा ngakतने अदु फन की सिचुएशन अखोई लैरिबा बजेट की सिचुएशन सिंगसी येंद्रगदी अखोई ngasai do hek sadu ora kandana somdana muk mayam ki tolo piba ngamoi da problem la kadori adu mu haigedori mi sarkar se gup tolo piba ngamdre na haigedori asigumba leriba adubu sahi 15 se yam sangaba sahi 30 se da manipur gi leram liba infrastructure deficit sidi hekta preserve to ngamde hariba preserve to ngamde akhoi preserve to ngamdamna hujik tapna hujik to kholai bane akhoi singsi adagi tongan ma ngasai thamjaba government gi scheme tongan ba mayam ma anoba loans torok pasina so chobu mateng ama akhoi gi ramsa gi paisa laiba adagi ss gi school saba gi paisa laiba adagi huji kaino gi akhoi gi college singi amuk rusha gi amuk la ani na haibdona paisa khara madungum na mateng wara kanda akhoi huji ki sila kadam ne ado jana ngasai ma so haibi gi yam so me khoi so lokta project maya adoi da laibani na akhoi
लोकता प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की NHPC से सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग मखोई की स्टाफ पुनः मक्सिंग लांगनबैदमक्ता लैरगा मचासिंग लाइक तंबा यानबैदमक्ता केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल से लिंकलेबा केंद्रीय विद्यालय लिंकलेबा अदुमाइन तौदना मणिपुर गिसो अखोइना खंगजब पुनः मक्सिंग तौबा याबदो ngasai masisidida sendu leitrabnina hek tawbudi ngamdaba potne sigisi adune daina thamjaningi si tawde hai ru chumi tawbu yabadi myam lei adu sendu leitabani ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯗꯣꯅꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ NLCPRꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯠꯁꯤ ꯄꯤ ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯑꯣꯔꯤꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯃꯛ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯚꯥꯏꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯗꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯤ ꯏꯇꯧ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯤ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ NLCPR ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ sida building wali adu wali se phajana manipur government project torga lowba yaba paisa ne ba donor gi makada kai da pili sing se madu koi planning section duna kara aina yamu NLCPR dagi aina khaja matam da aina hek mantri oi matam da highest paisa draw taw se ai gi department sing na taw NLCPR sa khoi gi limit amam lai state se sing sida yam hen lowba yade yamu yam hen lowba yade aduna ayam ba da khoi na logi basi power gi ayam lowgi adu mathang da health ki Muzik sariba 50 bedded amasung 100 bedded hospital punamak singsi NLCPR gi last 15 years se birak ngatan aduna ngasai gi college sabai khotpa gi da aduga health sector akoi si naraga di school sang mayam sin khatra suge kanani akoi gi akoi na khatang prioritize sector khara thamjari hajariba khara mana resource lakpa yaba khara mana akoi gi health sector sida ya mathamani aduna ne aduga education sector se akoi na neglect tawbodi na taba akoi gi state ki lejariba senpham laiba senpham sida akoi education sidi inna na bahona da ya da adu khwaidagi highest akoi expenditure chatli ba jaga se education sector se na ba highest expenditure se state government se ki okay taw ngasai gi maroi na taw lak se ke tamo ngasai gi election code of conduct lak tham matung da recruitment tawbra tawdobra haibu tu di hujik thijelo haibu gi CM leikre in case madoi do chathana ma taraga di law will take its own course haibu tamo adu ai le bire tamo adu men adu afom duma leiriba investigation chathariba hujik yengjanba gi chathari du da thamama si tamo kari tholoke do adu ga maroi na hujiki OBC pibum thoktabada piba aduga ngasai gi civil supply gi inspector gi du da yawba aduga somgi storekeeper gi keno da mai haidok poda di yawdaba aduga khanbada di dom senantran khari thoe tamo hatu tobodagi oribra natraga taseng namase willful defaulter oribra haibu tamo sarkar gi site gi kai hom thabingi tamo season doribra kamai to madu akoi ngasai su akoi madu khanai hoi masigumba lan yaure khole haidana akoi da complaint lei ba khole khara su lei ra already ngasai ireba chithi sida natana chief secretary da akoi gi chief election officer na ireba chithi si khakta natana akoi government su khana ra hajari adugumba willful default to bo ero aduga mistake to bo so ero masida ina khana matam da clerical mistake kumba adugumba oigadra ina khoi na khanai adubu masi conclusion da khoi na hujik ekta kanu to bodi yadabni na akoi madu su sarkar na yengsin se na khoi thiga se khoi site gi so thigat ka darkar ta bani na khoi thiga se na dumai na khoi kana lep na jabam lai jaram okay yang kai hom thabingi yo kainugi appointment order se thom dai ai samuksu university da work tawramne appointment order thom dai da all the records to be verified through multiple systems of checking ni clerk dai horakani officer yaune law yaur kan approval pirakan thoktori ne how it can be pass all these things written test fail oi nu pa ma karmaina khal ino haise si di ai di intentionally tawba oina u khalle maram di kana da order am thoktre da khoi minister da hena kangwira bane intention di oiro intention adi natra disi whole through process si da minister su yauna concern minister su yauna lalai si kan rule out tawde hastily tawba yam hatu tawba de khoi rule out tawba yade hatu tawba dun na ran ba yaura isidi aduna hatu bandaki kali gumba ma lakro min khara lakri da haibsida clerk amuna lan ga da mate clerk tuna thagal ani section officer yorani section officer dagi di controlling officer yorani then the concerned minister na approval piduri ne the all through this process masi kamaina lalaga salino adu orboidi the whole system of administration si karino si de ina nate yamu whole administration gi de adu bodi yamuna yamna phare hairaga su hekta akoi sarkar si leigado usunate yamna phatre hairaga hekta leiroi do boide maram de election se hiyang sitana haira andina hajari ba aduna ina hajani madi
ꯂꯥꯜꯂꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯚꯟ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯐꯪꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯈꯪꯉꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥ ꯂꯥꯟꯅꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯪꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯈꯪꯗꯕꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯒꯅꯦꯕ ꯑꯐꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯩ ꯇꯥꯃꯣꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯗꯦꯠ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛꯇꯨ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯧꯕ ꯅꯪꯍꯧꯗꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯋꯥꯠꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯋꯥꯠꯅ ꯂꯩꯗꯣꯔꯕ ꯖꯥꯠꯂ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯋꯥꯠꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯦꯅꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯈꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯁ ꯁꯣ ꯃꯦꯅꯤ ꯏꯌꯔꯁꯤ ꯂꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯣꯂꯞꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯋꯥꯠꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯁꯨ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯈꯥꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯈꯥꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯋꯥꯠꯄꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯦꯜꯍꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏ ꯋꯥꯠ ꯈꯥꯡꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯊꯥ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯈꯥꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯠꯂꯁꯨ ꯋꯥꯅ ꯈꯔ ꯈꯥꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯇꯥꯔꯤ ꯇꯥꯈꯣꯒꯦꯟ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤ ꯇꯥꯈꯣꯒꯦꯟꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟ ꯇꯥꯏꯌꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯒ ꯆꯍꯤ 2 ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ 3 ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥम ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯣꯅ ꯁ꯭ट्राइक ꯇꯧꯕꯅ ꯃꯔꯣꯟ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯅ ꯃꯔꯣꯟ ꯑꯃ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀ꯭ꯔꯨꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯥꯛꯄꯗꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯗꯧ ꯖꯥꯠꯂ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯗꯧꯕꯨꯗꯤ ꯐꯗꯤ ꯐꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯄꯪꯊꯨꯅ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯗꯣ ꯑꯣꯕꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯪꯊꯨꯅ ꯊꯨꯕꯁꯨ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯅ ꯆꯍꯤ 2-3 ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗ 4-5ꯒ ꯆꯪꯍꯟꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤ ꯆꯪꯍꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯔꯞ ꯊꯨꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯊꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯊꯨꯔꯁꯨ ꯁꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯝꯃꯜꯂꯁꯨ ꯁꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯃꯜꯂꯁꯨ ꯉꯥꯡꯅꯅꯕ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯡꯆꯠ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯊꯕꯤꯔꯨꯅꯨ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯊꯨꯕꯤꯔꯨꯅꯨ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯊꯝꯕꯤꯕꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯇꯥꯃꯣ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯇꯥꯃꯣ ꯈꯣꯒꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯟꯖꯟ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯒꯦꯁ ꯑꯍꯨꯝꯃꯨꯛꯄꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯌꯧꯔꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤꯗꯃꯛ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ